lagi di Chatuchak dan bentar lagi kita mau ke kemana Dem? Central World. Betul. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Dimas gimana ya? Gimana? Nggak diajak ya? Parah banget. Ini lucu banget. Gue beli buaya dari semua yang kayak di sini ada yang lucu. Parah. Ada ini dua jari. Lucu-lucu banget, ada yang kucing guys. Gemes. Gue beli semua family anjing gue liat. Oh, family that. Iya, I have five dogs. That's why. Ada Luna, ada Ciara, ada ini Kiko, ada Dash, dan ada Bonnie. Kenapa? Iya, jadi gue kemarin bilang ke teman gue Gafar kan, gara-gara dia nanya ke gue tuh kan kemarin trip India gue chaos tuh kan, kayak cuma 1 hari pindah-pindah kota gitu. Itu kayak pertama kali gue lihat kayak anjing nih, lu bener-bener kayak non-stop story iya, dan gitu lagi kan. rajin banget. Parah. Nah terus dia sempet nanya ke gue, bang lu kayak gini nggak capek? Sejujurnya nggak banget gitu, karena ya udah kayak aman-aman aja. Gak apa-apa. Iya, aman-aman aja gitu. Cuman yang paling capek gue bilang itu kalau liburan sama Karin. Gue bilang, kenapa kayak gitu? Gue bilang nggak ada cuy orang yang mabok sampai jam 3 pagi, jam 7 pagi udah bangun. Iya, that's so you. Aduh, Iya. capek. Gila banget anjir. Itu namanya bukan liburan, ini itu latihan militer. Gila anjir. Latihan militer tuh tai sih. Tapi emang ini bisa dong. Jadi gue inget banget nih gue tuh di Aceh, ya kan? Kan gue ya lumba-lumba kan apa ini semua, gue nge-shoot apa gitu. Nah dia kan udah sering gue kayak kasih tahu. Ini Aceh tuh sama dia? Aceh gue sama dia, gue kan udah sering kasih tahu ya, Dim, lu tuh kalau misalnya gue nge-tag konten gitu kan, ya lu jangan nge-post footage gue dulu sebelum gue nge-post dong, karena kan gue yang ngambil dong. Iya. Nah gue udah sering ngomong gitu. Nah sampai akhirnya pas Aceh, kan gue sampai nyelom tuh, buat dapetin footage. Iya kan dia nge-post, harusnya dia nge-post duluan karena itu he show effort to get it gitu kan. Nah udah tuh, gue udah nge-share, nge-post, gue nge-up konten, gue udah ngedit, nge-up. Dimas kayak masih ngeliat kayak, ngeliat dulu, Jam, gue udah boleh minta footage lu belum? Terus dia nge-post, Abi ini belum, Abi aja belum sama Dimas, belum trip sama Dimas, dia tuh udah kayak gak sabar kayak ini Dimas sama Sadam gimana ya kalau gini. Makanya derawan kan? iya derawan. Derawan, nah kamu harus lihat nih, nanti kamu ngapain, dia suka ide sendiri kan, kadang kayak konten apa, ngapain, edit apa, lihat nanti dia kena lu kena duplikasi. Dimas gak suka banget ke drama. Gila, seger banget. Seger. Okay, so what outfit do you have today for Bruno Mars? This is a shocking pink that everyone would be like shock. Oh, kayak When they see me. barongsai ya? Barongsai tahu nggak? Itu barang saya anjing. Hahaha. Jadi ini adalah outfit gue nonton Bruno Mars. Cause every night I'm talking to the. Terus ini tripod personal. Ada tripod ini. Oke. Kita beli dulu. Gue mau tote bag sih. Tote bag terus ini lucu banget. LXL nya. Tuh, kasih tadi. Makannya 20 minutes. 20 minutes. Tuh. Nice, right? Guys. Lagi. Buka just tip. Buka aja. Okay. Reveal of Bruno Mars tattoo on Harvey Milton. Hey. Oh. I might actually do Bagus it. sih. Like. No. No? No. At least do mine first. Huh? At least do mine first. Do a tattoo of me. Of your face? Yeah.
For the safety of everyone, the following items are not allowed in the venue. Thank you. No smoking, no narcotic drugs, no weapons, no laser pens Thank and you. flashlights, no inside Dapat ini juga. Jadi nggak boleh bawa kamera, so pakai HP aja. Aman aja karena udah 15. Hihi. Kita lagi nunggu si Abi lagi di toilet. Dan ternyata VIP standingnya itu nggak ada bedanya sama yang biasa standing, kampret. Jadi kayak emang boleh masuk duluan aja sekarang gitu loh. Oh, it's gonna be so big. Bruno Mars. It's gonna ruin your makeup though. I don't think so. I don't know. Udah di preman, baby. Oh, Udah banyak it's banget, cute. emang nggak cukup nih. That's cute. Wih, ada official merch. Mau beli. Okay, so this is the VIP gate. Let's see. 如果有超过1位，可以一个人来取票。进入入场时需要用 Kita mau pick up tiketnya dulu. Gue dapet di nomor line 15. Belum rame sini karena gue datangnya early banget. Dan Saat iya, kelihatan Bruno. dan ternyata dia nggak Your ticket? oke. Your ticket? Ternyata dipisah. Oke, 2 tickets right? Yeah, yeah, correct. Thank you, have a good Okay, so where do we give it to? to the entrance. Entrance. That's the entrance. Alright, okay. Thank you so much. Halo Ibu Barongsai, kita udah di mana nih? Udah nyampe. Mau performance Barongsai nggak? Udah mulai rame tapi belum full. Gue mau ke toilet dulu sebelum akhirnya Side view. ini bakal penuh. Bambanya bohong anjing, dibilang katanya ada barrier sama VIP. Oh iya betul. Tai, tau gitu gue beli VIP aja duduk kan gitu. Ya. Sekali-sekali gue harus nunggu 4 jam sampai dia naik. Katanya jam 7 stage act dulu dari opening performance. Support dulu pas kaki. Pas kaki sepatu. Itu anjir nunggu sampai jam 7 bu. Kita rehearse dulu ya kalau mau lihat. Oke, kalau begini buat shoot muka kita. Ini normal shoot. Ini kan kemarin kebanget cowoknya beda. Nah, kenalin yang baru. I will lead now. Are you excited? No. Udah balik. Yuk. Kita udah tunggu 3 jam.